Masuk. Hand on the wheel, got my pistons pumping. All 800 horses running. Oh baby, 125 in the middle of the night. Got my engine thundering. Dream machine, racing queen. I'll take you wherever you wanna go. Let's slow us down, break the speed of sound. Tonight we on the road. Dream machine, racing queen. You make my heart beat. You make my heart beat. Dream machine, racing queen. You make my heart beat. You make my heart beat. Driving on the highway. Lights flashing behind me. Dream machine, racing queen. You make my heart beat. You make my heart beat. Born to ride, Mustang '65, got that V8 engine with a fuel injection. Drop the clutch, pedal to the floor, turn that E-bus into a lion's roar. Dream machine, racing queen, I'll take you wherever you wanna go. Let's slow us down, break the speed of sound. Tonight we on the road. Dream machine, racing queen. You make my heart beat. You make my heart beat. Dream machine, racing queen. You make my heart beat. You make my heart beat. Lights flashing behind me. Dream machine, racing queen. You make my heart beat. You make my heart beat. Dream machine, racing queen. You make my heart beat. You make my heart beat. Dream machine. Indro bang? Indro? Iya. Bahasa Indonesia atau bahasa Enggak, itu yang Indro malah katanya dari Jakarta. dari Jakarta ya? Om, itu kan land perdananya di sini Om. Itu ada beberapa armada yang siap untuk berangkat ya, yang dipersiapkan. Kita belum ada 10 armada yang siap untuk berangkat Om ya. Ini yang hari ini hari pertama ya Om ya. Pertama ya. Itu tujuannya kemana Om? Selain Jakarta sampai Bandung atau Bogor? Bogor Ciawi. Bogor Ciawi ya. Bandung belum ada ya Om ya? Bandung. Bandung sampai Om. Bandung, Bogor, Ciawi. Oke, sip. Yang daerah Jawa belum ya Om ya? Jawa ada langkah satu. Ada yang ke Jawa Om ya? Jalur yang paling jauh ke mana Om? Solo. Solo ya Om. Oke sip, terima kasih Om. Semoga selamat sampai tujuan. Amin.
yang pertama yang putih. Kuning. Kuning ya. Oh iya, sip. Hati-hati di jalan Om. Makasih. Ya, Pasti ya. kalau ada berapa penumpang yang penonton Nanyo yang arah ke Jawa ada ya. Oke, sip.